دکن ایرو وک ایرو دربیسی ام درکتن شاهیه که براستی ام حشت آدارش مروک خونه که بو ام روزا حشت آدار ایرو ام دربیسی جی ام درکتن شاهیه که ام روزا حشت آدار الحمو جنا پیروز دکن ام حبسی زندان پیروز دکن ام سرقاب پیروز دکن ام لو حموش ناجی پیروز دکن جنچونه پیش بردخینه ندخلم گشتونه جای گچم تو غازن بمره وارن شوره دلوم تو غازن بمره وارن جنگه ایرو وکی حشت آداری ام الحمو جنن جیهان پیروز دکن ام الحمو جنن جیهان پیروز دکن جبر گو روشا حشت آداری روشا کی جیهانی یا جنن تبایی جنن جیهانی چه کرد به عرب به سریانی به همو جنن جیهانی یعنی چه نقول جیهانی جیان دکن ججنا همویاییم تایبت لم جنن روجاوا پیروز دکن ام گیرلای سری چیه جنن آزاد ام پیروز دکن یه گو بحزارة وفدا كرن جبو گو جنه کی آزاد گو قارب حمو قارب وی فکر جنان آزاد لحمو جنن جهانی بلا فکر و تایبت لجنن روجاوا ام بینن ایرو جنن روجاوا خو الحمه جهتی خو تنظیم کرنه خو اثبات کرنه ام بینن ایرو جنن روجاوا هم سیاسی دجی خو دگره هم دالیه سیاسی ده هم دالیه جواکی ده هم دالیه چه سازی کو جواکیش ده به جی خو ته دگره ول ده جی عسكري لشکری جی جنه خو اثبات کری و جی خو ته دگره جبو جنن روجاوا ام دبینن هر روز جمر وک شاهیه چه سرکفتنه مهبن روزانه سرکفتنه روزانه شاهینش با می جنن روجاوا ان هموش نا پیروز دکن شخوا دسرید خوازم شیروه بکم سر مها اداره چه ایشه می کرداش خوا تی دانی و چه شاهی می جیه تایبت تی دایی یک جوان شاهیانا شخوا ججنا جنه حشت اداره ام لحمو جنه جیهان پیروز دکن و تایبت الجنه روجاوا ام پیروز دکن ام جوان بجن ججنا و پیروز به نهنئ كل نساء العالم بثمانية آذار بعيد المرأة وخاصة نهنئ نساء روجاوا ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وارن شوره دلوم تو غازن بمره وارن جنگه گچم تو غازن بمره وارن شوره شيرين محمد جباجار دربيسية ام فيروجا حشتي آداري هم جنيه دنياي بيروز دكن وجنيه روج آواجي بطيبت وام دبين ان شاء الله سركفتن الجنيه ربه وروجك خوش وخوشكاي درباس به وخوشتر به وتشتي جن تي درباس به ايرورو قال لك باش وحشتي آداري روجك اجني روجك جيهانيه روجك الهم دنياي تي ناسكرن انه روجا ججنا جني شخوا دسبكيد يعني حشتي آداري روجك بيروز جمرة مجهر جني دنياي بتفايد بيروز دكن وك جن بفكر وفلسفة سروقاتي خبر بيش خست شخوا دفيش ورشا روجافاد يعني جن قافك برمزن آفيد شخوا دبري شورشد جن قرتيبو جن دهندر دبو تاني أصتكي دبو جدر نكتبو شخوا بفكر وفلسفة سروقاتي وبفيش ورشة شخوا جني قافك برمزن آفيد ملي سياسي دود ملي عسكري دي ود أبوري دي وشخوا مدبينن يعني وك إيرو دناف سازية دي جني مجيه وقرتن وك هفسروكتي شخوا قافك برمزن أفجي بالنسبة للجنير هاتي آفيتن شخوا يعني
او فرق وجوداتي نافرا بري شورش و ايرو ديش خو ام تشني بر خوش دبينن بر بيشكتن بجنير تشيبوي ج اليه پروردادش خو جني مبونه دعوا پرورداد كر او جي يعني ذهنيه ذكوري قشتري خو بابج او ذهنيه متحجر اكبري حزاري صالات سري جنيد هاتي چاندن شخو بفي فكر وفلسفه دو بفي شورشيره هات يعني شكناندن امنا بين چار بس انه قافني پر باش هاتنا افيتن شخو بفي شورشير جي امكارم بيجن يعني جين خو اثبات كر خو ناز كر بدريا پرورداد دريا فكر وفلسفه سروكاتي ده خو ناس كر خو اثبات جي كر دبرده يعني ام دبينن فاي يعني جنيما وكما جو سروكتي نافا سازيا ديش خو قافني پر مزن افيت